Bawothi ubumva abazali bezingane eziyisithupha ezifunda kwesinye sesikole esisendwede okuthiwa zidlwengule ngumalume ozihambisa esikoleni nsuku zonke. Labafundi kuvela ukuthi bangabangani futhi bafunda eklasini elilodwa lika-grade 9 kuso-ke lesi sikole. Iphephandaba isolezwe sithola ukuthi lo wesilisa othusela abafundi ngeveni ngesinye isikhathi ubengabayise esikoleni kodwa kugumbe nabo aye kubo okuyilapho kukholakala ukuthi ubefika abanukubeze ngokocansi. Uthi ubebabuyisa uma-ke sekuphuma isikole. Umzali wokuqala okhuluma nephephandaba uzwayisa ukukhathazeka elibeka ngembaba lokuthi uma amaphoyisa engambopha umsola bazosifikela bona mathupha kuye. Lo mzali ongadalelwanga ukuvikela indodakazi yakhe uthe uthola ukuthi umalume waqala wayidlwengula ngonyaka odlule ingane yakhe eneminyaka ngu-14 yobudala. Ngelanga akathole ngalo ukuthi indodakazi yakhe idlwengulwe yilo mshayeli bekungolwesine ntambama ngesonto eledlule. Umntwana akazange ngafika ekhaya ntambama ngabuza komakhelwane bathi-ke bambone ehamba nomalume. Ngakusasa ngahamba ngaye esikoleni ngabuza nothisha ukuthi uphi umntwana wami, bangitshela ukuthi akakaze afike esikoleni izinsuku ezimbili. Echaza uthe-ke yilapho-ke atshelwe ngezinye iy'ngane ukuthi ingane-ke yakhe isemzini kamalume. Ngesikhathi enikela khona uthe umntwana wathushuka-ke egcekeni. Ngahamba ngaya naye ekhaya ngathi uma ngimbuzisisa wabhoboka, washo ukuthi umalume ndini ubemvalele endlini yakhe emdlwengula. Waveza nokuthi-ke akuyena yedwa-ke nabanye agibela nabo iveni bagilwa-ke umhlolo ofanayo yabashintsha aphinde athathele ukuchaza-ke umzali. Lo mzali uthe-ke wathi sathuswe yilokho wathola ucingo oluvela komunye umzali, naye-ke ingane yakhe eyagonyuluka kuyena ngalokhu okwenziwa ngumalume kuzona. Uthe-ke bobabili nalo mzali bahamba-ke baya kumshayeli weveni bayombuza-ke ngalezi iy'nsolo, waphika-ke walala ngomhlane. Bathi ngakusasa lo mlisa wayengasabona nangokhalo, kuyimanje akaziwa muntu okusolakala ukuthi-ke usebalekela amacala akhe. Lapho-ke somthola khona sizozibambela mathina mathupha kusongeke lo mzali. Omunye umzali uthe-ke naye indodakazi yakhe yehlelwe-ke yilo mshophi. Uthe-ke kuhlasimisa umzimba izinto-ke azixoxele indodakazi yakhe athe-ke zenziwa-ke yilo malume emantombazaneni uma-ke ewaqoqele endlini yakubo ewadlwengula. Umntwana wami-ke ungitshela ukuthi-ke ubebakhumulisa bonke, aqale ngoyedwa abazungeze bonke aze-ke abaqede bonke. Chaza umzali wesine uthe-ke unengeke kakhulu ngoba unina womsola ufikile ezomncenga kubasula icala. Angazi ukuthi usithathaphi isibindi esingaka sokuthi angincengele lento eboleke ngalolu hlobo, usho kanje. Umsola-ke kuvela ukuthi uneminyaka ngu-29 yobudala. Iphephandaba lithola ukuthi kunezinye izingane zamantombazane ezifunda ugrade 12 nazo ezivule amacala njengoba-ke ziveza ukuthi waqala ukuzidlwengula zisafunda ugrade 8. Abazali bazo zonke-ke lezi ngane bathi abantwana babo abasadli-ke selokhu kuzwakale lolu daba. Ikhansela kule ndawo umnumzane Nzuzo Chamane uthe-ke lolu daba selifinyelelile ezindlebeni zakhe. Uthe-ke banethemba lokuthi umthetho ngeke ubacekele phansi ngalolu daba. Ukhale ngokuthi zincane kakhulu-ke ngokweminyaka lezi ngane okuthiwa-ke ziyizisulu. Okhulumela umnyango wezemfundo umnumzane noma-ke ukhulumela umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal umnumzane Mahlambe usigxile sesenzo wathi-ke umnyango uzoba nezindlela zokungenelela kulolu daba, kodwa-ke wakhuthaza abazali bezingane ezithintekayo ukuthi bonke-ke bawavule amacala.